otumi di won musunkunim afei na domo a etwa ho ehye nyina ponsem de ma branche ne sansa akoda na yade se wotimi di nipa mienu sunkunim nti wosaye se obesan so akobiem da no a sabri ni mu no na papa panyene bia na ni afi etimu bia dia akora ne ye nyina na wo hwe bi umusan so maamo emrante kwa mienu emma wosane won mutumika ya eno so odi nkunim eno susu nkunim die no ko wiye no na nsembo dede ye de hwahwa akoda ne se ya ntuono aye se dia wogine ho die so obetimi atun wono omra no ne nkomrika eho na panyin no a na wote ho no wo hwe bi no edi nipa mienu ebre ne se wono wo ntumrika na nipa mienu a wode wo mo beka akoda ne ho no na ba ko ani afra na ba ko nso eya brewa posoposo enti bra akoda ne ho nipa ne mienu no nyame anim ni anya ne de amo ka hwe panyin se na se nipa mienu a wode wono abra wo mu no enye mrika bi no wo betu sanse obi anani hu na de obeda tu mrika enti panyin no aye no nwanwa enso wanka hwe ene wo yese opeso no wo mu ekose mrika no ti akoda no ankasa sanse wo gine hudi so obetumi atum panyimfui tu bom ba ko mienu miensa ma mrika tuo ne hyase eho apena akora ne de mrika ekoja mpanyimfui mienu ewo akide mekire nipa na ne afra no ene abrewa posupusu no afei wo ko mrika ne wie ya wodi nkonimo na wo twen senke bebo yensem aye dede ahoahoa no when the ankwanko ba ne sa ne ho aye din ene obi ehwe no enti na wonte de ekoso na se obi a woni abrewa eni freni akomrika na wadi nkunim ne prensa so anase wadi nkunim wo mu no wontimi ahoahoa no choko papa panyine ho kubisa no ena wapana ka kyerɛ se so peso mo ahoahoa ne biemu dia wonsan kɔ no ne abrewa no ene de ne fra ne nyina enkamum entumrika no akoda na ate de papa ne kan na sanan soso ye so obeye na wahwade nti wagitum esa kokogina ho ema ebra aban ne bom so mu nkomrika no oso ni freni ni nsa ena oso abrewa no nso nsa ena odi wo mu nkakra kusise omu nyina akoya omu kodi nkunim afei ne dom na hyase eye dede ese hwahwa branche no so waya ade pa into kwa panyin ho biem no ko bisa ne se adentina ebra wone ono ane mfafo komrika no na wodi nkunim ye boje ne so na hoyi die wone abrewa enne frani ene ko de ri kan aya mo anyene so ne mum de tosom yenu a oso a wo mu yenu nsa no ye boje ne so nti ho apen wo ra no ba be ya no se dede no a edom no ye no nyese omu de hoahoa no se wadi nkunim na emumu no se ye ya wutimi so abrewa no ene ne frani ne nsa no eno na ye won mu nwanwa ye wo manigi ya omu de hoahoa no boje ne so sana abrabone tie se wutu mrika epre wiye yo a asase no de bebo agye so nanso se koso ato so a enipa bebu se oye pesemi nkumenya agye se de wontumi nkono oso wono nsonsa ene ne nyina ekobum eye sue hunu sen na wonso de ne tie anyambia wa brabo akontu a wokono eye wonko na woko ana wo pesa afoforo so etu mrikedi wachi
Omuno nyina asiribom. Yenhwe na yenhie bibinfu. Osan ekwaji afutuo foforo firi owura no ho na okoso abrowa no nsa ekoso nifrani ni nsa na one no ekọ ya kopem tama owieye na omobọ omo nsam ba no nti anwumre yi akosi asem bisa ne se suehunu mu no waso obi nsa pen de na watima ye de abo obi e wa brabom uwiase a wo baaye no emfa woni mfi a wadie ede na watimi aye de ama obi abrabo e wo wiase eno ani suehunu anne
me pese me ne wo eche ansana apostle abetrase 0551931931 0548931931 0548931931 tie se woti suahuru ni yi a emeka bonia ye ho asem wo ha se mi so obi nsa ene wa ye mi sei ndabi masem bi sa ne sei enti wo waso obi nsa pen anase unsu obi aso nsa pen akonya no ena mabiedi ato ho no 0551931931 0548931931 wei enom ene number minu a ubetumi afre na yabo enkomo. Hello Kafra went me enyina so fache me. Why? Hello. Okay. Yes sir. Oh. Na ani bi da maka no abama. Atin kuna nya. Da maka. What's my kind nyina bi en ho me share that you. Hello. Okay. Menim the lines no aye. Ore koso try na yensa kanwa ye de obeba. 0551931931 Hello. Good evening. The person na ho ye. Awrade adumo na unso e. Na me adum boko. Okay, what's obi nsa na obi aso nsa pen? Tofe ma ko bi ta anya ni ame pishie. Tofe baby am wo nya ni. E ja me bra no ma nem me ma kakra. Am ko pa mo pa ja tofe. Ka na me ni ko ko no for ti ko je ta ko pa. Am mi wi ta ta ma ni wi. Hello. Tofe. Okay, Mate, on say ene de me kan ni say ene nya boni aye ho asem ne ye ka dabi me se waso obi nsapen obi nso aso nsapen ene akosia suahunu na ode maaye no saa na ekoko wieye se owura no so onifrani no na oso abrowa ne nsa no okoduye no na omobo eje ne so nti asembisa ne se wo waso obi nsapen ana obi aso nso onsapen. Hello. Hey, asemo. Hello. Okay, yes. Good evening. Good evening. Senior Ambacho, we didn't be afraid me free. Okay, mami ntie obama na. We dey display abroad I'm a black penny and I saw me I saw me here and then so I didn't have a place here. When you be so, I mean, they come and wear book here. Okay. If you ask the Obi Boa, now I'm already actual. So, your friend is saying, hello? Okay. Hello? Hello, Tofi, good evening. Good evening, Senior. Nati saying? I'm Adum now, sir. Adum. Okay. We did Tofi, Febu, make a survey, madam. Okay, Ozu Bachon Mamintio. Man be me and I'm a building me could be an a baby, a bonfire, me come to get the bonnet bonfire man. A friend of Mensa, Black City, Emmanuel Junior. Where you more decide. I'll be the oil mamma. Somebody started communicating. Maybe I'm by one thing I mean, no, one or one and couldn't. Mate meda se utie sede okano o se owura bi ne so ne nsa ama nei woduru ba bi a woduru ene akosua ehunu a ode maaye no no hwan na waso ne nsa e wa abrabom. Hello. Hello. Yes sir. Pacho, good evening. Good evening, senior. Pacho, I'm Mohammed Nukasa Free and Dakojachi. Okay, Mohammed Mamintio.
Pacho me so opinion so me say boa no abrabom. Okay. Ma me so de bia me come coach de no ma me boni dini. E sha no se na me pija no. Once I'm no. The obia on come. Me da se enche na me de course no ba na wie we esua hunu hu nkomo na ye bɔ no owura no so ni frani no ensa one ne kokodu ye no oje abaso bɔ hello Tofi Mado. yeah Na omoya de. awade adom pa cho me ne wan e kasa yi Woni am ponsa na kase na mapawa. okay aja mponsa ma me ntie we Yes sir. Tofi illa fe on. Ahuma obehu usura. Dia. yes Dia so obia nyamo. okay No bo ha nyamo na no. Dia nyino no biata. Njama nipa nhu to ye papa. Tofi masa dia me to we ni waje. hey Masen asen de to we ni waje na kali. ti ma ya aka bi Ai eti ede na aka Dedi nkai aye ntonso ayi na omo ye no ha ye ko sun ye no amaka 21 na mo aye Accra road da bleso aka wo da he obedu obia na mamu agina ho ye na omo ti to anya na wo yi mu na omo ya say ade now the I what kind of makano o maye ba kwa ma o ne nyame ase na Ghana de no wo ka esi fi go hello why you might say radio do mo to na mo to yanko pando me ba cho waso obi nsapen na obi aso nsapen the pastor me do attend ni your friend no ya de ma no so me na o do na I'm gonna say you but o ya na ko mu de ya share ni me chisa ma se ni ti ape ni kra no ya mo a o da ko wai okay mate me da sepa me fa be two course na afi de me de si papa be transi na afi de ya hyase adosuko hello why you might say what you can do to wase na me ne wa na e bonkobo why hello what you mean kan fine udi ni ba bia frame me free me got you my o phone sufa call no why na nyesa me ntini hello aha mpacho udi ni ba bia frame me free me got you my adan line munye facha me hello yeah pa mati ati say adan line no dey na ai hello Tofi Majo sa na afumoko awrade adom pacho Tofi de nyame asepa Tofi me ofa bi ma me mo na ba so e fe no kwaku poku abi se poku okay fe no kwaku poku Tofi wa so me ska aboa me pa because of onu ni ntire ne mother master I nkwa ka matia me fe tire mo djuma because okacha me say obemetra na nche esu adwuma ntino o se nche na wale so ampa wa metra na nche esu adwuma ewie before say obe wale na me sma be master am so kwa ata me na ase nti ebi se pokuwa bi a obi anya ko o hiraw na onye okese na de dawa kuma su bi awrado onye ma o Tofi na de da hono me da se me fa de Your call has been put on hold. Please wait. Eye me ntimi fa bi ena nwumre no nkomo aye boy na menya bre wo ho na dakru bi ye de ho nkomo asembisa ne se obi aso nsapen na oso nsa no de na afri mu aba se wonso waso obi nsapen a dakru bi ye benya bre na ye de ho nkomo na obehu se wiase
nyame boye ma yen ho agye se obi so obi nsa agye se obi so obi mu na wohwiri akosi baabi enye boni aye ho asem ne yeka nemom se wonso waye bibi wo wiase a se dabi uni hokra obi betumi aka se manhyi asumasi a nka ebia menu baabi a madri se wonye obi a wo saade ni bi wo wabrabo mu a hyase se obeye bibi na uni ho a onso ya kayo eno ne ade a ehiami anwumre ya me pese ye bɔ ho enkomo Apostle Paul Kofi Ajekum abetrase ene mokase himanso aba mama akwa aba yeah na ho te sey radio dum na usopu no endi yaza eno no mungwa na mo hye ho na mo sopu no mungwa mo pese mo ye ndai me ntiase yo because ade we ni ntimi ma ne hye ho wo se bo ho dawuro na pie we label no sa label no a very special package mbacho mo nye ntena mo ho dawuro obi adanse a odi aba o se o nsen yeah okay o sha se de na edi dware no dware no wow edi awusiafo mina menim ni enti amekasa na no me komi papa ho ene ma me okosra wo mo o ma me sa o ma hodo mienu ba ko ye green na ba ko I say white yeah white ni edi dware no aha ena amasa o say bantem aha o say bantem uwi ara san de akoda o mbe shiti na ye kama no so okay awusiafo mokase hima ena ene yetene nka chekakra ene wabesere ene agyanom asem de obeka bi yiri papa wi a bema ono so atene nte ho ansana ahoma no mabie ene obedon hwede ba ko a edibedi nkoma nkasa last week ye share bibi ase na ene papa bai no mpesem hwe ba bi a wode yen ebefa akra mami mo akwa aba bejo so mu na ho te sei adum papa akusia mafi tof akusia na no ho ye de o nyame adum agoda no so o na ho ye o se da no ntimi na aram hwehwe hi no de ya o mfa na menim enkan ho ene apostle ene wate aha otudi no a now the AK na menim akani de o yo no ku adanti ku beka ho yeah ku na menim agwagu na menim yes okay baba se bibia bokode adum chese onyame fem waye ne obetumi yeah ne yaka eyi nipa sudie okay nti seti bi e dia sedama no yeah ne dika no fa che me obi a mempe late na enra ka no say enra kafra nti eja yawo ene eja manso o mo ye members wa mokomo okay wo mo na so mo a o mo wo ho sisi a o mo nti eja kogu eja no ye sire ne so fie mra okay bra na eja bra de bra my bra time bra you late okay o ma kwa ma men kan from because we catch me lateness okay yeah say obisua okay we jai nyesa dachi be custom yeah nti na me late nti eja o de be che no problem na uti so dwene ba mu papa Professor chese Swaba se ai mu adwendwere no ana ate afaso ba eja one day obi adu problem o yo mo bi o ya no me no wachi anu se da papa me se me nkan o da mi ko kan de be ha adwene na da bi agi se usi yo mu ase ne ye ka da bi me fa ye fufu nante ye ba bi sa se Solomon kraka ho asem se adwene de ekura nyansa hene na hene adwene hene to fe nan ko mo no mu be ye hwam okay be hwam pa ko si ada be de se ne wa oni tua yeah Father's Day eja no muda yeah na medical kasem bia mesi sudua eda bia ye da ponda emani pekuo bi owiase no botaya wonu me de hihye
ma ye nyina yesum ebo ho bra no ya na ye nipakuo no papa ewo wo huntira okay enye ne enye na minimo ora sani bie ni ho a wote owie yase a wo so wotene ya so ndie from soni no ho enfumsuoni no ho nti wo so pe bi sa wunya bi okay ane wunya obi aye okay ye bandi party bie mo wo se ete sa ne manase pa okay e basa e ma ye too judgmental on people judgmental no kwa ni twi ni sen yeah I say pray ho emu bi for ya da bia ne ye hwehwe ne enye wo nipa ho no ye we no yeah sa suban no me ne obi san na wo no ho mentimi ya me ho kyere me enya papa enye ade de ngopia na da yem hyehyɛ so one no ho ada bia ohwehwam fom so since obey wo ye papa kora wo hu sanye nyame onte sa nti wa boy se ne nseso a yesere se suba no dudo ne sese mfiri wo na mwai enu nti papa ewo enna ene eja ho ene nipakuo bi a ede dapoti bi asiwa ma wo ne duru ho a momi yenhwe na papa kakra worude obesisi kore susu ususu nso na beka ne nyina bu hu a ayeyi ese no fama no ena ayeyi no nso nya no tuhunu davi eni achede na ekro mo papa enti sa okenkan chirokonkron no 1 Timothy no a chapter 6 na Ephesians 6 o si duaja ne wonani na wonkwana Greek word duaja ne wonani no kire se fania ehia no ma won. Wow. Enti nya ndi dia ye de anotu hunu di obi ne na wokoto no. Okay. It comes with a gift. Ade bi esombo. Eja no be hunu se. Mebre ye ma merekwa. Okay. Ena no be hunu se. Mebre enye bire hunu. Okay. Na etobri bia won me hye ase no a ye ntimi nya ye mapa emfiri wo mo ho no. Ye ba no biologically ya ne firi na ne eja ntoko hunu no a. Mebre ye kunu koda no ho. Baako pese o kire se ne modin mo sene baako nje ye bi o mu aye mfama no na ye den to da kra me kai se ebire bi issue bi e beto manim abranti bi a ofra kwantu mu abedu na oba no na o plans e man father sure e wom se awade ne ntamote na abranti no pese okosra ne papa na wabie ne bag so na niema oyese ode bema ne papa no ma me na ni bre ompene edane ntokwa bia no papa na ntonu bo ase enja no na ohwe sede abrantie no ne maami hurusoa na asem ne beduru manim na say maami enti bema watch also ode koma ne papa wo se wo mpene no wo gi abo na ayende na wafere no wote ho